Odbornički klub i Gradski odbor Demokratske stranke u Kragujevcu organizovali su danas u Centru za transfuziju Kliničkog centra akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akciju su podržali i odbori Demokratske stranke iz Šumadijskog okruga. Akciji koju su organizovale i u njoj aktivno učestvovale kragujevačke demokrate odazvao se veliki broj dobrovoljnih davalaca krvi. Prikupljeno je preko 70 jedinica dragocene tečnosti i time povećane rezerve krvi u Kliničkom centru Kragujevac. Akcija protiče izuzetno korektno, poziv je izvanredan. Dosta se naših članova odazvalo, ali moram reći i naših simpatizera, komšija, prijatelja koji su čuli da se akcija sprovodi, tako da eto, iskoristio bih tu priliku da se zahvalim svim ljudima koji su već došli to svoje, ajde kažemo, pravo da nekom pomognu, a pomoć je potrebna preko svima, iskoriste. Posebnost akciji dali su mladi koji po prvi put daju krv. Meni je ovo prvi put da dajem krv. Zbog čega si se ti odlučila na taj korak? Pa s obzirom na to da je inicijator svega ovog odbornička grupa Demokratske stranke iz Kragujevca, ja sam rešila da se priključim i da dam krv. Ovo je ipak nešto što je humano, nije bilo prilike prethodnih godina da dam, ali evo, ovo je početak pa će verovatno i nastaviti, nije toliko strašno. Da, znači koja je poruka onima koji nikada nisu dali krv? Pa onima koji nikada nisu dali krv nije toliko strašno, slobodno, sve se preživljava, a naših evo 10 minuta nekom znači ceo život. Ovo mi je prvi put. Kakav je osjećaj? Pa osjećaj je odličan s obzirom da ovo traje samo nekih 5 do 10 minuta, a znate sigurno da ćete pomoći nekom. Da li će ovo možda biti i poslednji? Ne, sigurno neće. Nije strašno, prvi put dajem krv, odazvao sam se na akciji naše stranke, nikakav problem nije zadnji put sigurno, to je to. Tokom leta akcije dobrovoljnog davanja krvi često se organizuju, prikupi se dosta jedinica, međutim i potrebe za krvlju su veće, tako da se i rezerve brzo smanjuju. Što se tiče banke krvi, dalje je u nekom manjku i dalje stoji ta priča da imamo samo za hitne slučajeve, ostalo se sve bazira na nekom porodičnom davanju. Demokratska stranka i odborove stranke u Rači narednu akciju dobrovoljnog davanja krvi organizovaće 24. septembra u ovoj varošici.